Sanibonani uMC Menzisitolo. Ngiyathemba ukuthi ngiyezwakala ngamza kwethu. Ngithemba ukuthi ngizwakala kahle kakhulu. Ngifuna ukuqhubeka nodaba LukaMame ngifuna ukuqhubeka nodaba loSizi lomame Usizi LukaMthandazi WaseQuha Eastern Cape. Ngizoliqala ludaba ngize ngiliqede ngangakhuluma ngalo phambilini ku Transformation Live even on Facebook MC Menzisitolo Media SA ngakhuluma ngalo. Ngilikhulumela ekuthenini ngihambe ngenzela ukucathulisa noma ngenzela ukubonisa nalabo abanemibuzo eminingi uma ngikhuluma ngokuthi mina ngifuna ukubonisa ukuthi ngafinyelela kanjani ezinqumweni ezayingekho lula ukuthi ngiyithathe, njengokuthi mina isiphandla ngisasifaki, angisayi umuntu ohlolayo, angisahambi nje indaba yomthandazi, angiyilokuthi angisamlanda umuntu oshonile ukuthi ngiphathe ihlahla ngilanda umuntu oshonile. No, mina not ekhaya, mina yimina engasakwenzi, not umndeni, mina engasakwenzi lokho. Ngiyaxolisa ukuthi lento ngisho ngeziqephu ukuthi umuntu ubusy bese ukuthi isikhathi sincane asitholayo ebese kwazi ukuthi aqhubeke. Kodwa nje le video engenhla uzumuzo yilalela bese uzolalela le uzoza ukuthi ngizama ukuvezana nabanye abafowethu laba abayibethi engithi mangikhuluma bethi hayi ijele lakuhlanyisa, ijele lakuphambanisa umqondo, alikaze lengiphambanisa ijele umqondo nje kuphela ukuthi ngakwazi ukuyithola mina sengisejele ngascrutinize, ngenza lento ekuthiwa self introspection, ngayihlolisisa, ngakwazi nje ukusabalalisa umqondo kakhulu. Ngoba ejele uyahlupheka, kungekho ukuthi uhlupheka nje awudli, ngakubali lokho nalokho kungenye inkinga. Kodwa mawusungaphakathi nje uhlezi ngoba ngangifuna ukuphuma ejele, ngangifuna ukuphuma ejele. Ufuna ukuphuma ngelanga oboshwe ngalo, ngelanga ogwetshwe ngalo, uvela ufuna ukuphuma ngalo lelo langa. So uvela ucabange yonke into ukuthi yini kambe ngakukhipha ejele. Yabo mina nje ekhaya ngisanda kuboshwa benze nginqwaba imisebenzi beye inyangeni, nami ngithi abahambe, ngifuna ukuphuma, ngifuna ukuthi yiliphi leli button elifanele lithinteke bese ngiyaphuma. So ke kwathi sekuphele konke ngaze ngahamba ke ngafinyelela kulezi nqumo esengiyithathile. Kodwa ngangachaza futhi ukuthi mina ngangafunda ukuthandaza ngisejele, abanye kabake abangilandelayo bazothola ukuthi ngakufunda kanjani ukuthandaza ngisejele, kwenzakalani njoba ziningi igama ezenzeka ngisejele mina ezangithikameza kakhulu, njengokushona kamfowethu nje owadutshulwa lapha ehostela kwaMashu, umfowethu ongilamayo, kwaphinde kwashona ubaba, kwaphinde kwaboshwa abafana bakithi. Uyabo nje into eziningi ezibhlungu ezenzeka ngingaphakathi, izona nazo inomthelela ekuthenini ukuthi mangihle ngaphakathi ejele ngibe ngifuna ukuphuma futhi. Umthandazi waseQuha ngapha eEastern Cape ngabo 1967. Ngake ngasho futhi ukuthi amaNazaretha ayalwazi lolu daba. Ngapha eEastern Cape endaweni yaseQuha oyiQuha, kunomama lapha owayenendodana, kuyiyona yodwa nje indodana nayo, yayisebenza ezimayini eRustenburg ezimayini. eRustenburg ise northwest, not eGoli, ise northwest if I'm not mistaken. Solo mama indodana yakhe meyisebenza ezimayini, uyabona ke imayini ngabo 1967 zayingakathuthuki njengamanje. Muzobheka izibalo zabantu ababedilikelwa ngamatshe ezimayini bevaleleke ngaphakathi,
babe zazithanda ukubaningana. So lengane yalomthandazi insizwa nje wayinensizwa iyayisebenza emayini kuyiyona kodwa insizwa yakhe emfana. Bese lensizwa ngeshwa ivele ivaleleke ngaphakathi, ivalwe yitshe shuthi ivalele angithi phela imayini umgodi usukumbi ushone phansi bese uyagudla futhi niyosebenzela kude uthola ukuthi mawungena phansi la ushona phansi a lot of kilometers ubheke phansi uphinde futhi uhambe phansi thothi niyosebenzela le kude kodwa nihamba ngaphansi. So malithi nje khaxa itshe la nina ningale ngenisakwazi ukuphuma ngoba nokuthi abelungu bebhore somewhere beqhamukele kunina kusekuyi risk nalokho kodwa baye bezame phela kodwa in most of the cases mandilekelwe itshe emayini nivaleleke aniphuma phumi. So ke lengane yalomthandazi WaseQuha yavaleleka phakathi nabanye nje abasebenzi kwaze kwaphela insuku kwedlula 7 days kwedlula 3 days 4 days 5 days baze bathi abelungu no asideclare laba abantu ukuthi bashonile. Then base bekwaziswa kimndeni ukuthi hayi laba bantu bashonile laba bantu laba. Kwaseke siyazi ke emakhaya siya umuntu mayishonile engatholakalanga uma senelisekile ukuthi ngempela lo muntu cha ngempela ushonile kungcwatshwe impahla. Kungcwatshwe impahla kumbiwe nje kube nomngcwabo impela kodwa kungcwatshwe impahla. Kwakwenziwa njalo naqala ngesikhathi mode of transport ingakazenza izinto zabalulu. Umuntu bethi mayishonele eGoli ingekho indlela kumhlisa nemlethe ekhaya wayevele ngcwatshelwe khona eGoli. Mina nje ukhokho wami mina wangcwatshela kwaHlabisa cabanga mawusuka noNgoma yakwaHlabisa kuseduze kanjani ngenxa ukuthi yayingekho into yokuthwala isidumbu wangcwatshwa waqitshwa khona washona ebhekiswe esibhedlela kwaHlabisa wavele washonela endleleni wangcwatshelwa khona lapha ya kwase ekhaya kuzongcwatshwa impahla. So mhlambe nabanye bekangifakazela ukuthi ngempela phambilini umuntu bethi mayishonile uthola ukuthi umuntu ushonele eThekwini ekhaya kubo kuseManguzi ayikho indlela yokuthwala isidumbu imoto zayingaka bingaka. So wayingcwatshwa umuntu babevele bemgqibele umuntu bese kuthi ekhaya kwenziwe iceremony funeral ceremony angcwatshwe kungcwatshwe impahla kuzifakwe eboxini kwenziwa yonke into nje ezifu kunomngcwabo. So ke nalo mama wase Eastern Cape wayingcwaba ingane yakhe kanjalo wangcwaba impahla. Kwathi after 2 months kade ngcwaba impahla zengane. After 2 months kade ngcwaba impahla. Yonke lento engiyikhulumayo njalo ngiyikhuluma as a result yokuthi ngaboshwa. So ngizama ukuveza ukuthi umuntu mayeboshwa akusikho nje ukuboshwa ungena ejele wenza icala ebese udonsa isigwebo uphuma uhambe. Ngifuna ukunichazela indlela engithanda ngayo uNkulunkulu nengembulelwa ngayo ukuthi uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba kimi ngimthanda kangakana. Ayikho into engiyithanda ukudlula uNkulunkulu. Anginalo nje olunye uthando lokuthanda enye into ngaphezulu kokuthanda uNkulunkulu. Noma ngingathanda ini kodwa ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. And lokho angidingi ukuthi ngize kutshele umuntu. Ngiyazi la ngaphakathi ukuthi uNkulunkulu ngiyamthanda kakhulu. Futhi kangaka ukuthi mina uNkulunkulu ngithi ngiyamkweleta kakhulu ngoba ziningi izinto esengizenzile kusula ngazalo. Angikaze ngiappreciate nje kuyena. Angikaze ngisho ukuthi ngiyamthanda ngibonge nje kahle. You understand? Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Nakuba ngingakahambi ke ngama steps akhona kodwa ngiyamthanda kakhulu and I'm trying kodwa ke ngiyeza lapho. So lo mthandazi wathi mayiqeda ukungcwaba ingane yakhe engcwaba impahla 2 months. I mean lo mama lo wase Eastern Cape ekade eqeda ukungcwaba impahla zengane yakhe indodana yakhe lesebenza ekade isebenze emayini eRustenburg. Uthe mayise ngcwaba impahla after 2 months ngakube endaweni kwase kufika umthandazi nje ungaziwa ngakube endawo nangithi abathandazi bayafika noma yikiphi thothi ungenise komunye umuzi lo mthandazi bese eba nama client eba nama patients eba neziguli zakhe endaweni mayisuka kuleyo ndawo thothi yakwenye futhi kanjalo. So kwase kufika umthandazi nje ungaziwa wangenisa komunye umuzi. Mayingenisa kulo muzi kusho ukuthi ungenisa komunye umuzi azana mhlambe wakwelapha khona or wakwelapha umuntu wakhona.
abathandazi ke bangenisa kanjalo umthandazi ukuthi ngwasegoli uma ake alapha umuntu enquthu uthola ukuthi abantu basenquthu sebeyabuza kulo muntu wasizakala kuphi wena ngalenkingi wawunayo bese ethi hayi ngasizakala komnye umthandazi wayesegoli uthola ukuthi sebeze bebaningi abantu lapha enquthu abafuna lo mthandazi and then wena wasenquthu wakusiza lo mthandazi uzomfonela umtshela ukuthi hey uboku ufike ngapha ufikile la ekhaya khona abantu abafuna ukuthi basize mefika lo mthandazi wase efikela eQuha engenise komunye umuzi ebese beyake abantu basendaweni angithi umthandazi mayefikile kuqale kuye umuntu oyedwa wasendaweni abuya xoxa ethi hey webafowethu kade ngike kumthandazo uthile hey wafike wangitshena yonke into wafike wangitshela yonke bese ke beqala abantu beya kuyena kuze kugcwale ukuthi bu naye ke lo waseQuha owafika lapha eQuha endaweni yangakubo lo mama owayishonelwe ingane ezimayini wafike kwagcwala wafika izinsuku ezimbili ezintathu zokuqala kwagcwala hayi kwenyuka kwagcina sekuza ngisho abantu bakude manje abasuka komthatha abasuka ko Transkei abasuka ngisho abasuka ko High Flats komzimkhulu kwagcina kwagcwala kulomthandazi kugcwaliswa yini ke ukuthi ushaya khona wenza mayihlolela uhlola ngendlela ezima uvela afika wayengashaya eceleni kuthiwa wayevela shaya nje aqonda athi ngqo watshela ungene eminyango ukuthi wena inkinga yakho ungani wena kade wenza 1 no 2 no 3 kini izolo ebusuku ingenxa ukuthi akutshene manje uthola ukuthi umama ethu uyangena nengane yakhe efike ethi wena ingane yakhe iphunyelwe isisi izolo ebusuku bexake ukuthi kanjani lo muntu lo uboneka efike ethi kini wena nina nicabene nalo makhelwane ongenhla nibanga ukuthi nokuthi and lo makhelwane ongenhla uplanela ukuthi akutshena indaba zakho kwakugcwala heke kodwa lo mama lo owayishonelwe indodana kwavele kwangavuma yena nje yedwa kwavele kwangavuma nje ukuthi kulo mthandazi wangaya nje esene stress sokuthi usanda kushonelwa ingane yakhe kuyiyona yodwa ishone ezimayini futhi yashona ngendlela naye angazi ukuthi kanjani ngoba makuthiwa incinywe yitshe ezimayini zivaleleke phakathi ezimayini akusaphumeki akazi ukuthi kanjani uthi ke lo mama uma lo mama engasa kungavumi kuyena ukuthi kulomthandazi ngoba naye phela nje obashonelwa ingane yakhe uyazi musanda kushonelwa ingane yakho ngithothi ishone ngendlela ongayibonanga kahle uyayifune ukuya kubantu uyocheck ukuthi ngabe ngempela abantu laba bathini laba bamanga bathini nisho njalo nithi abantu bamanga kodwa still siyaya kubona kodwa sithi abantu bamanga uyayifuna ukucheck ukuthi ingane yakhe ishone kanjani so ke lo mama kwangavuma ukuthi kulomthandazi kwangavuma nje kutheke uma ngokuhamba nje kwesikhathi impela beya abantu kwagcina sekuzomama basendaweni beze kulo mama lo beze uthi masibani uboku uhambe uye kulomthandazo lapha yangenhla lapha ngaphesheya wayengekho nje kude nalo mama wayengaphesheya nje uboku uhambe kulomthandazi ola ngaphesheya mhlawumbe engafike kubonela ukuthi ingane yakho le shone ezimayini ukuthi ishone kanjani vele uzofike kubonela hayi nokuthi mhlawumbe sesibuya kuye kusho mama basendaweni sesibuya kuye thina itayenzile mina ungibonela ukuthi nami ngibonela ukuthi mina ungibonela into endala yale ungibonela ukuthi mina ungibonela awuhambe bamncenga labo mama lo mama owashonelwa ingane yakhe ezimayini bethi awuhambe uye kulomthandazi ayi kungavumi kulo mama ayi kuqhubeke bemncenge njalo nje mabe kade beke kulomthandazi angiphela mawuye kumthandazi isikhathi esiningi uyaya afika kubonele bese ethi hamba uyokwenza kanje ekhakini mhlawumbe ubuya after insuku ezimbalo ezithize azilathi nje lo esho futhi naye ukuthi akuvumi nje akuvumi ukuthi kulomthandazi bese kuthi one day emva kwamaviki nje impela bemncenga ebese ethi ake ngiye kulomthandazi
agcine bese bemtshena lo mama ukuthi lalela ngoba uzoya kulomthandazo ufuna uvuke kuseni ngoba kuyagcwala ufuna uvuke kuseni it's either ulala khona or kodwa ufuna uvuke kuseni nangempela lo mama wavuka ekseni wavuka ngabo 2 ngo3 wayesekhona ngoba akukho kude kuseduze kodwa wawufica ulayini usungaphandle usuyoshaya ngale wawufica ulayini usuyoshaya ngalezansi uzuphuma egcekeni uzoshaya izansi wawufica umuntu layini wafuka ubamba lo mama ulayini lo mama lo oshonelwe ingane emayini wawubamba ulayini wahamba ningixolele ingane zakwethu mina mangikhuluma I don't follow these protocols ukuthi mawukhuluma from uzovela ku live on a certain platform kufanele ube formal ungabambi la ungakuyazenzakalela mina the very important thing mina is to convey the message that is why ubona nalento engishutha ngayo nje yanyakaza ngoba ngiyenza as long as the message ihambile ngoba nginendaba nalokho kunye so wawubamba lo line umama wawubamba lo line wasondelwa kwaze kwathi ngabo 5 ntambama kwayima esondela eseseduze angithi banisondela nize niyogudla emabhentshini nize niyongena emabhentshini ke manje agudla indlu awuba uma selalo mama esenamathele esekulama bhentshi aseduze nje ukuthi mhlambe sekusela abantu abawu10 11 ukuthi ayongena kumthandazi vele lo mthandazi ukhuluma kakhulu uyamuzwa lo abantu abangaphandle bayamuzwa noma ehlolela umuntu bayamuzwa mawukuthi uhlolela umuntu okwazi omaziyo nje wena wawumuza ukuthi hawu lo baba lo mthandazi utshena lo umakhelwane wami ukuthi nokuthi yabona so ke lo mama mayisese duze eseseduze esezongena lapho ebese xakeka ukuthi hayibo ebeshoked ajuluka bemanzi lemthandazi izwi lalomthandazi laselifana nengane yami lafana nezwi lengane yami pho ingane yakhe leshonele emayini athule ebese ethi hayi mhlambe kwenziwe ukuthi vele nami ngoba ngize kulomthandazi nje into esemqondweni wami ukuthi vele ngizobheka izinto ngizobheka izinto mayelana nengane yami so mhlambe lento engizwa ingoba isemqondweni kodwa liyafana izwi lalomthandazi nelengane yami athule lo mthandazi abuke abantu abaziyo angithi yaboma ubona phela muzwe izwi lomuntu omaziyo ubuka labo abantu akabaziyo bakhona la endaweni ukuthi bona abayizwa lento ayizwayo ayibese nganaki ebese aqhubeka lo hayi ukuthi mayiseseduza aya liqhubeka izwi vele lifane ngqoke manje nelengane yakhe ayaphinda izibe le nto hayi mhlambe kwenza ukuthi ngoba vele ngicabanga ngengane yami yabo angithi isikhathi esiningi thina masiya kubathandaza nami phela ngithi bengabahamba isikhathi esiningi kuya ngokuthi usukuye ngani kodwa isikhathi esiningi usukunayo into osukufisa ukuyithola oyicabanga nje ukuthi yazi lo mthandazi mengahleti ayi into zami ngahamba yabo usukunayo into ufana noma uyocheck ukuthi umuntu wakini ubulawo bani usukunayo kodwa umuntu omsolayo la in most of the cases umuntu omsolayo usukunayo ithike lensizwa uthike lo mama uma eseseduze nomnyango ayaphinda lelizwi lalomthandazi ukuthi hayibo izwi lelizwi phela izwi lenga ingane yami lekhuluma la ayilazi lafana izwi lengane yami bese kodwa kuchitha futhi lokho hayi angabisana ayilungisele ukuthi usezongena kumthandazi bebizwa abantu ebese ngoba wayishesha lomthandazi wayengananazi wayengasho ukuthi esimeni somoya ngibona hayi wayengakusho lokho kuthiwa wayevela ahlala epointini athi wena uphatha umuntu owuthi ekhaki ingani wena wenza ukuthi wena kade ushawa ikhanda izolo ebusuku ngabo pass A kanje wayengananazi wayengabheka icele ekhuluma kakhulu uthi lo mama ke bese vele bese bengena laba ngaphambi kwakhe bese naye yangena mayengena nje lo mama mayithi uyambheka lo mthandazi ugqoka izevatho zakhe mayithi uyambheka nje emehlweni evele bondi ingane yami phela lo mthandazi ufana ngqo nengane yami
kodwa manje ayingeke futhi kube ingane yami hayi bese uyabo adide kaphele ethi mayifika nje esadidwe lokho ebebizwa kuthiwa next angithi mayiphuma olandela kuthiwa next kungena omunye akahlali nakhona ufika athi nqaphu lomthandazi bese kunikeza into ethile ebese uyaphuma ethi sadidwe lokho lo mama bese kuthiwa next eze lo mama mayifika nje phambi kwalomthandazi lo mama bese ethi lomthandazi awu mama usufikile ethi mama yebo bese etlalela buya ngapha eceleni ngoba inkinga zakho na izodinga ukuthi ngiyekini izodinga ukuthi ngiyekhakini avela abuye ngapha eceleni lo mama esadidekile njalo esethi next bese ethi next lomthandazi kungena omunye umuntu amhlolele phinde ngene omunye amhlolele amnikeza enze azabaqede ngabo 7 ntambama uhlezi njalo ubaqeda nje lo mama uhlezi lo mama lo owashona la ingane ezimayini uhlezi eduze kaMthandazi uthela umthandazi uthe mayifika nje lo mama wathi lo mthandazi lalela ke mama wathi awusufikile wasethi buya ngala wambuyisa ke ngala eceleni kuthe mayiseqedile lo mthandazi usethi ke lalela ke mama sengiqedile kukuphi ekhaya uthi ke lo mama ayikulanga phesheya ngicela sambe siye khona ngoba ezakhe inkinga ngizidinga ukuthi ngiye nawe lapha ya ekhakini nangempela beqoqe bewalk bahamba ngenyawo ebusuku ngo7 behamba bathema sebesesangweni uthi ke lo mama ayinakhe ekhaya uthi ke lo mthandazi lo mama mayithi hayi nakhe ekhaya singena la bese emesangweni lo mthandazi bese thilalela ke mama sekusebusuku angisebenzi ebusuku mina ngizocela ukuthi ungene ebese ungiklinela indlu engalali umuntu engazange nje engalali umuntu nje noma indle endala engasala noma indle lali inkukhu hayi kodwa la kulala khona umuntu ngifuna indle engasaleli umuntu futhi engezukulala umuntu engalali umuntu nje uzongiklinela yona bese ungilethela nje ingubo ezimbili engizoyindlala phansi bese ngimbathe yodwa ayi axakeke lo mama kodwa ebese angena shanela endlini ezinkukhu ethi lo mthandazi noma indle engenazivala eminyango akunandaba makuyindlu nje ayi lo mama ngempela ngena khipha inkukhu lapha ishanela ebese efaka ingubo ezimbili endlala ingubo eyodwa endlala icansi bese endlala ingubo eyodwa ebese ibeka enye ngaphezulu ukuthi umthandazi alala ebese ephuma ke lo mama esangweni ethi hayi umthandazi sengiqedile sesingangena sengilungisile indlu ngashanela ethi umthandazi usho ukuthi indle engalala umuntu ethi lo mama ayilali umuntu ilala nje inkukhu kade ngikhipha inkukhu nje bese beyangena ke angene lo mthandazi afike ethi hayi ke siyobonana ekseni mama bese ethi kodwa ngaphambi kokuthi uhambe ngicela ungenzele into eyodwa ngicela ukuthi ungenzele into eyodwa lento eyodwa engicela ukuthi ungenzele yona ngicela uyenze ngicela ukuthi ekseni ungangivusi ngicela ukuthi ungangivusi kusho lo mama lo ngicela kusho umthandazi esho kulo mama ethi ngicela ukuthi ungangivusi ngizoyivukela mina ngesikhathi engizovuka ngaso ungalokuthi ungivuse nangempela alokhu abese kumama aphuma ke ayolala endlini yakhe bese umthandazi yalala kuthi ngabo 4 avuke lo mama angithi lo mama uvuka ngo4 nje akazi umthandazi uzovuka nini uvuka ngo4 ukuthi wenzela ukuthi lo mthandazi noma engavuka emthole seready lo mama avuke kumama lokho ezenzisa ezinye izinto egcekeni nasendlini wabona edeze ezocheck ukuthi umthandazi akakavukini elunguza ngewindi yabo echeck ukuthi wenzela ukuthi mayisevukile umthandazi kube ukuthi yena useseduze ay around eke ehlenyuka lo mama ayikushawo 6 kushawo 7 ebone lo mama ukuthi hayibo umthandazi namanje akavuka lunguze ngewindi ayilutho uyambona phela uyabona amawindi kulezi zindlu lezi engalala umuntu vele amawindi uyakwazi ukupopola nasemnyango nje umnyango wakhona uvela ubhede ngoba kwakuyindlela alinkukhu apopole lo mama uyabona umthandazi usalele hayi kushawu 8 kushawu 9 kushawu 10 kushawu 11 emini angithi uthe umthandazi angavuza hayi kushawu 12 kushawu 1 ayilo mama ebona table kusemini phela manje mayilunguza ngewindi usalele umthandazi evele lo mama
uyatatazela manje avela ashiwe igazi vele no angihambe ngiyolunguza ngibona ukuthi lo mthandazi kade kwenze njani ngoba kufanele ngabe sevukile phela in fact kufanele abuvuke ekseni ngo4 lo muntu u5 esebenze noma ngingazi ukuthi uzosebenza ini kodwa kufanele uyazi nawe kulezi zinto zasemakhaya ezinye zenziwe ebusuku yabo sekumnyama noma entathaku sekuseni kakhulu. Lo mama akavele mayibona umthandazi avuki avela aphume avela avula isivalo kancane asigudluze vela akhiwa phela indlebe ingalala umuntu ilala inkukhu avula isivalo asigudluze angene afika aphenye ingubo angithi vele umthandazi ulele aphenye ingubo ayiphenye ingubo ayithi wathi mayibona ukuthi wathi mayiqeda ukuphenya ingubo nje akuphelanga ngisho isecond fast wayibuyisela emuva ingubo waphuma ngomnyango wagijima wabaleka wafuka ngena endlini yakhe lo mama wafika wakhala lo mama endlini yakhe wadideka waphela ukuthi kanti kwenzakalani empilweni yakhe. Lo mama njoba engenela kumthandazi waphenya ingubo ufice iskeleton ufica amathambo uyabo umuntu mayilele ebeka isandla la wafica amathambo enjalo elele amathambo kuyiwona lele skeleton shutha amathambo nje ukobho lo muntu wafica amathambo lo muntu lomthandazi engamathambo wamboza fast lo mama uphuma baleka wayongena endlini yakhe wafuka wakhala lo mama kuthe emva kwalapho wakhala lo mama waze waba nesilokozane sahamba isilokozane saze saphela wayese ephinde sephuma lo mama angithi phela fanele agcine ebonile ukuthi kwenzakalani manje ngoba lo muntu phela usekha kwenzakalani ke ngalamathambo kuthi nje ntambama ngabo 5 lo mama mayithi uzoyilunguzisa nawe uyesaba manje avela abona umthandazi asevukile endlini akawona amathambo umthandazi nje lo alale izole yena ebese mayithi shazi lo mama bese memeza umthandazi ethi mama waza sengivukile eze lo mama efike engene la endlini ebesethi lo mama ebesethi umthandazi awu sengivukile mama sesingasebenza ke ethi lo mama hayi ngiyabona usuvukile nami kade ngivukile besethi lo mthandazi lalela ke mama izolo ngithe kuwe eqala ebuza ukuthi ngitheni kuyizolo ziwanqa kuloma ethi ngitheni kuyizolo khona into engikuxwayise ngayo izolo before sehlukane before uyolala khona into engikuxwayise ngayo izolo ngitheni kuyizolo uthi ke lo mama hayi uthenge ngakuvusi uzoyivukela wena uthi ke lo mthandazi pho ungivuseleni ayi lo mama aqala phike lo mama athi umthandazi ungivuseleni yini enza ukuthi ungivuse ngoba ngishilo futhi ngize ngakuwonisha in a very serious manner ukuthi ungalokothi ungivuseleni akhombisa ukuthi udiniwe lo mthandazi ayi lo mama axolise ethi lo mthandazi wenza iphuthe elikhulu ngokungivusa yabo nje lokho okwenzile ukuthi uzongivusa wenza iphuthe elikhulu ethi ke ayi lo mama exolise lo mama bese ethi lo mthandazi lalela uyangibona mina ukuthi ngubani ethi lo mama ngiyakubona ethi lo mthandazi ngubani ethi lo mama umthandazi ethi lo mthandazi hayi khona we mama ngithi uyangibona mina ukuthi ngubani ethi lo mama ngiyakubona umthandazi ethi hayi wena ngibona ukuthi ngubani ethi lo mama mina ngazi ukuthi umthandazi uyasaba naye manje akasazi udidekile lo mama akasazi kwenzeke enzeni ethi ke lo mthandazi lalela mama mina ngusibani awungiboni ukuthi ngusibani bani mina ebezigama lengane yalo mama yashonela imayi ethi mina ngusibani bani awungiboni ukuthi ngusibani bani ayavela khale lo mama manje adide kaphela ukuthi kanti emhlabeni kwenzakalani
athi ke lo mama akhale lo mama ethi LukaMthandazi lalela mina ngithi uyazi ukuthi ngife kanjani ngadilikelwa savalele sashona ezimayini ngife mina ngingakholwa mina angithi uyazi bengingakholwa mina ngaleyo ndlela njengoba ngife ngingakholwa angingenanga ezulwini ngiye esihogweni ngenxa ukuthi ngife ngingakholwa so lapha esihogweni sithunyiwe njengoba sila lapha esihogweni abantu ababaningi ngalendlela ubaba afuna ukuthi bebaningi ngayo ngicela ukuyibamba la le ndaba but ngizohamba nayo njalo ngizoze ngifike la khona kunensizwa nje ekade ngithumelela ngeposi insizwa yase Flagstaff yakwanyatha athi ngithumelela incwadi ethi come out of here my people ka Dr CJ Costa engizohamba ngize ngifike kuyona kodwa kwamanje siyibamba la bese siyayiqhubha le ndaba. Thank you Michael. Where